Reka tubasuhuze tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba wuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Reka tubane namwe rero kuri uyu mugoroba wa tariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2025. Nshuti bavandimwe, reka tubatere yambo kandi tubahe ikaze tubane namwe muri izi ngingo z'amakuru biba bigezweho. Perezida Evaristo Ndayishimiye yamaze kugenda atangaza amagambo akomeye ndetse benshi bacitse urondogoro batangira kwibaza impamvu y'itangazwa ry'aya magambo nyuma yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda acyadirana cyangwa se aserera bikomeye cyane na Reverien Ndikuriyo usanzwe ayobora umugambwe CNDD-FDD. Perezida Neva yamaze kugenda kera kabaye agaragaza amarangamutima ye, ubundi yari yaragerageje kugenda abihisha, ariko nyamuneka bimwe mu bitangazamakuru byagarutse ku nkuru uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yamaze kugenda agaragaza, avuga yuko mu by'ukuri aherutse gutangaza ko adashobora gukorana n'abategetsi bakorera abami babiri nk'uko we akomeza kugenda abigaragaza, ashimangira ko imiyoboro ishingiye ku kuri, ubunyangamugayo ndetse n'ubudahemuka igomba kuba ishingiro ry'imikorere ya leta y'igihugu cy'u Burundi. Ibi rero bikagaragaza yuko nyamuneka yamaze kugenda abwira abaturage yuko atakorerana n'abantu bakeza abami babiri, bivuze yuko rero izamuka ry'uyu mugabo usanzwe uhagarariye CNDD-FDD Ndikuriyo ubwo yamazaga kugenda atangaza yuko n'ubundi aziyamamariza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko yamaze kugenda agaragaza yuko tariki 25 z'uku kwezi kwa mbere agomba gutanga imihoho ndetse umugambwe CNDD-FDD akawusezeramo bagashaka undi uhagarariye, akaba yakitegura amatora agomba kuba mu mwaka w'2027. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo, ariko nyamuneka ubwoba ni bwose ku baturage by'umwihariko basanzwe bakorera mu nzego zitandukanye za leta hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse aho bivuga yuko umugabo bita Vianney Ndayisaba aramutswa ishyirahamwe rya Arucoto nk'uko bigaragara ngo yari amaze gushoborwa cyangwa se yari amaze kugenda aterwa ubwoba na bamwe bo mu nzego z'igisirikari cy'u Burundi, ariko nyamuneka asaba kwishinganisha bikomeye cyane ku nzego zindi zirimo na perezida w'igihugu cy'u Burundi, Perezida Evaristo Ndayishimiye, yuko agomba kuba ubuzima bwe yabumuragiza cyangwa se yakomeza kugenda acunga ubuzima bwe. Ibi bije bikurikirana none Alain Ndikumana, uyu nguyu ni Dr. Alain Ndikumana usanzwe akuriye igisata cy'ubukungu cyangwa se ari umushikiranganje ujejwe ubukungu hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, nyuma yo kugaragaza yuko hari benshi baba bari kugenda bamugendaho yaba mu gisirikare ndetse na bamwe mu basirikare bakomeye mu barwanashyaka bakomeye cyane muri CNDD-FDD. Biragaragara yuko rero uburyo bimeze hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ibifi binini byakomeje kugenda byirara mu bamwe mu baturage by'umwihariko barimo n'abayobozi by'umwihariko babakaza ruswa, utagerageje gutanga ruswa ubuzima bwe bukagenda busa naho bugendwaho biteye isoni. Turaza kugenda tureba ku byaje kwandikwa na Edouard Bizimana uherutse gukora amabara ndetse akabambisha Perezida Neva, bikaba ngombwa yuko yisobanura ku gihugu cya Qatar nyuma yo kwandika amagambo akomeye cyane agaragaza yuko ngo igihugu cya Qatar cyaba kiri gufatanya n'u Rwanda mu guhungabanya umutekano w'akarere. Turaza kugenda tureba ibyaje kugenda abitangazwa na Bizimana Edouard. Uyu nguyu ngira ngo muramizi neza yuko ari umunyamabanga ushinzwe ububanyi n'amahanga ndetse n'umushikiranganje ushinzwe ububanyi n'amahanga no ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Nanone kandi mudukunde tuza kugenda tureba ingingo zitandukanye, turebe amakuru avuga yuko impunzi z'abakongomani zisanzwe ziri hano ku butaka bw'igihugu cya Kongo zatangiye gusubira ku butaka bwazo nyuma y'ifungwa ry'umupaka wa Gatumba. Biravugwa yuko rero bamwe batangiye gusubira ku butaka bw'igihugu cya Kongo bambutse ikiyaga Tanganyika. Namwe mu mashusho twakomeje kugenda tubona ateye ubwoba ndetse agaragaza yuko mu by'ukuri mu gihe izi mpunzi zitari buhabwe ubutabazi bwihutirwa hashobora kuza kugwa benshi. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo, ariko nanone turaza kubabwira yuko hamenyekanye umubare munini w'abasirikare b'u Burundi baburiwe irengero muri Kivu y'Amajyepfo nyuma yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye yongeye gufata icyemezo cyo gutegeka Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, kongera ingabo zabo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Biravugwa yuko rero abasirikare bamwe bagarutse hano ku butaka bw'igihugu cya Kongo, benshi bazimiriye mu mashyamba, abandi bishyikiriza M23, aho bivuga yuko bamaze kugenda bagezwa mu bice bitandukanye by'iki gihugu. Abandi kandi biravugwa yuko bambutse
bambutse iki gihugu cy'u Burundi cya Kongo bagakomeza mu bihugu bitandukanye birimo igihugu cya Zambia ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye bisa naho bihana imbibi n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kandi nanone gukubitira mu burasirazuba bwa Kongo turebe hariya i Kinshasa, tubabwire ko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yasubiye gutakambira Perezida Joao Lourenço w'igihugu cya Angola, aho bivuga yuko yateye umugongo amasezerano ya Rwanda ndetse bikavuga yuko yagiye gutakamba kugira ngo arebe yuko Joao Lourenço yamuhereza ingabo. By'umwihariko M23 ikaba ikomeje kugenda imubana ihwa ry'umushubi mu kirenge. Tuza kugenda tureba ibyo ari byo. Nanone kandi ani makuru akomeza kugenda acicikana by'umwihariko aturuka mu gihugu cy'u Burundi, byamaze kugenda bimenyekana uburyo muri CNDD-FDD inama yateranye mu masaha mu gitondo, byinshi muri resulta zavuye muri inama zamaze kugenda zijya hagaragara, aho byamaze kugenda byemererwa yuko mu by'ukuri uyu mugabo Reverien Ndikuriyo agomba gutanga imihoho ndetse muri CNDD-FDD akaba yashyikiriza abandi bakaba bayobora iri shyaka rya politike, nyuma yuko agaragaje yuko agiye gusezera muri CNDD-FDD akaba nawe yakurikirana ibikorwa bya politike ndetse ubitewe n'icyizere gikomeye cyane afitiwe n'abaturage b'abakongomani yamaze kugenda b'abarundi, yamaze kugenda mu by'ukuri tugaruka mu bijyanye n'ibikomeje kugenda bigarukwaho by'umwihariko muri politike y'iki gihugu cy'u Burundi ndetse n'ijyanwa ry'abasirikare b'iki gihugu cy'u Burundi ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Nyamuneka biravuga yuko inyeshyamba za M23 zamaze kugenda ziremerwaho, ariko nanone mu gihugu cy'u Burundi amakuru akomeza kugenda aturukayo abasirikare nyamuneka banze kujya kurwana. Turaza kugenda tureba imwe muri base militaire mu gihugu cy'u Burundi abasirikare baho bagerageje koherezwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo bakagenda babyanga, aho bivuga yuko bamwe bamaze kugenda batabwa muri yombi cyangwa se batabwa mu mvuto nk'uko umwana umushinga nahe akomeza kugenda abigaragaza. Inama y'ikitaraganya yamaze kugenda iterana ya CNDD-FDD. Murabizi neza yuko mu minsi ishize twabonye umwe mu bahagarariye umugambwe CNDD-FDD akaba chief coordinator cyangwa se akaba secretary general, uyu nguyu musanzwe mumuzi yitwa Ndikuriyo. Nyamuneka nyuma yo kugirana ikiganiro n'itangazamakuru akagira byinshi abazwa ndetse akagenda abisubiza, cyane cyane ko muri iki kiganiro ari naho yasubije yuko ku itariki 25 z'uku kwezi aribwo agomba gutanga imihoho muri CNDD-FDD. Ariko nyamuneka inama y'ikitaraganya yamaze kugenda iterana, benshi baravuga bati iri bwigirwemo bimwe mu bitandukanye, haraza kwigirwamo ingingo zitandukanye zirimo kurebera hamwe ahazaza y'igihugu cy'u Burundi, baraza kugenda kandi nanone biga ku hazaza by'umwihariko umukandida perezida ugomba kuba yashyirwa imbere cyangwa se yajya ku ruhembe rw'iburyo mu kuba yaserukira CNDD-FDD mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027. Ikindi kandi biravuga yuko hari imvururu zidasanzwe ziri muri perezidansi y'igihugu cy'u Burundi, aho bamwe bemeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye agomba kuba yakongera kwiyamamaza, abandi bakaba batumva doctrine ze. Ibyo byose rero ni inama cyangwa se sekreteri iyi nama mu by'ukuri nicyo kintu igomba kuza yigaho kugira ngo barebere hamwe ibigomba kugenda bikurikizwa muri uyu mugambwe CNDD-FDD. Nanone kandi turakubita ku itangazo rikomeye cyane inyeshyamba za M23 zisoye mu masaha ashize, cyane cyane ryiyama ingabo z'u Burundi nyuma yuko muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bitandukanye muri teritwari ya Fizi ndetse na Baraka hakomeje kwiyongera ingabo z'u Burundi ku bwinshi. M23 yamaze kugenda isohora itangazo rikomeye cyane ryiyama ingabo z'u Burundi ndetse bamaze kugenda bagaragaza yuko isaha n'isaha bashobora kuza guhangana bikomeye cyane n'igisirikare cy'u Burundi. Ibi bije bikurikira kandi imikwabo ikomeye cyane ikomeje gukorerwa mu mujyi wa Uvira, aho bivuga yuko ingabo z'u Burundi zambutse umupaka zikagaruka mu mujyi wa Uvira kuza gukora imikwabo ikomeye cyane, ndetse aho zimwe mu ngo zikomeje kugenda zisakwa. Ibyo byose muraza kugenda mumenya ibyo ari byo. Imyitozo ikomeye cyane ya FDLR ikomeje kugenda ibera mu Cibitoke, iyi ngiyi irasiga ibintu byongeye gusubira irudubi. Ni amakuru y'ubutasi yamaze kugenda amenyekana, ariko nanone bamwe mu baturage baherereye mu Cibitoke barajwe inshinga ndetse batewe ubwoba n'imyitozo y'abasirikare badasanzwe bakomeje kugenda babona bakorera hariya mu Cibitoke, ndetse aho bivuga yuko isaha n'isaha mushobora kuza kumva inyeshyamba za M23 zigabye igitero mu gihugu cy'u Burundi kujya gusenya ibi birindiro bya FDLR. Muraza kugenda mumenya ibyo ari byo. Nanone kandi
turaza kugenda tubabwira mu makuru akomeje kugenda avugwa yuko mu gihugu cy'u Burundi ngo Generali Bunyoni yaba yamaze kugenda ahungishwa ubwo yari ari mu bitaro bya Kira Hospital, ni ibitaro byigenga bisanzwe bikorera hariya mu mujyi wa Bujumbura. Muraza kugenda mumenya ibyayo makuru. Abasirikare bamwe na bamwe twabwiye ko banze kujya kurwana ku butaka bw'igihugu cya Kongo, muraza kugenda mumenya ibyari byo, umwiryano ukomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Muraza kugenda mumenya ibyo uwo bita General Prime Niyongabo, aho bivuga yuko ashobora kuza guhura na mugenzi w'igihugu cy'u Rwanda General Mubaraka Muganga. Ayo ni amakuru yose akomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Nyamuneka tukiri aho ngaho muze kudukora subscribe, mudukandire like, share ibiganiro byacu, mu by'ukuri dukomeze kugenda mu by'ukuri tubiganiraho. Muri CNDD FDD turabwira yuko ibintu byamaze kugenda bihinduka, ibintu byamaze kuba ibindi. Perezida Evaristo Ndayishimiye yabuze ayacira n'ayamira kugera naho inama y'igitaraganya yamaze kugenda iterana yigira hamwe ku hazaza h'iki gihugu cy'u Burundi. Gusa amakuru yo mugomba kugenda mumenya nuko Perezida Neva yamaze kugenda agwiza abarayivori, cyangwa se yamaze kugenda agwiza bamwe mu batamushyigikiye, by'umwihariko mu kuba yakiyamamaza ku kuyobora iki gihugu cy'u Burundi kuri manda ya gatatu nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Perezida Evaristo Ndayishimiye nawe yamaze kugenda agaragaza yuko kuba CNDD FDD yaramaze kugenda atakaza icyizere cyo kuba ari umukandida perezida ugomba guserukira abanyagihugu, by'umwihariko atanzwe nka kandida perezida, ari igihombo gikomeye cyane ndetse akomeje kugenda agira nyuma yo gutakaza popularite mu baturage b'igihugu cy'u Burundi. Ariko nanone amakuru agakomeza kugenda agaragaza yuko muri CNDD FDD bamwe mu basirikare by'umwihariko baherereye muri uyu mugambwe bashyigikiye CNDD FDD, Perezida Evariste Ndayishimiye yaba agiye kubazamura mu ntera kugira ngo bajye mu myanya ifata ibyemezo, ndetse bazagerageze no kumushyigikira mu gihe azaba yakatanze kandidatire ye yo kongera kwiyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Rero nanone kandi twababwiye yuko bamwe mu basirikare b'iki gihugu cy'u Burundi bamaze kugenda banga kujya kurwana ku butaka bw'igihugu cya Kongo, nyuma yuko imwe muri batayo z'igihugu cy'u Burundi zongeye gusubizwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Makuru kandi akomeza kugenda avuga yuko uwo bita Prime Niyongabo nawe ibintu bikomeje kugenda bihindura isura, nyuma yuko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda biyongera ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Inyeshyamba za 23 zabifashe biguru ntege, ndetse ubizi saha biravuga yuko amakamyo yuzuye abasirikare ndetse n'ibikoresho akomeje kwambuka umupaka bakavimvira yinjira mu mujyi wa Uvira. Ariko nyamuneka biravuga yuko kandi bamwe mu basirikare b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kwigaba mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo, ndetse biravuga yuko bimwe mu birindiro bikomeye cyane byamaze kugenda bishingwa muri biriya bice bya Mikenke, Mikarati na Bijombo ho muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi gukorwa nyuma yuko 23 ngo yaba iteje menace ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, nyuma yuko bagaragaje yuko bashobora gufata ibice bitandukanye birimo na teritwari ya Mwenga isanzwe ihana imbibi n'intara ya Cibitoke ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, aho bivuga yuko isaha n'isaha ba provocation akabaho kurwana kw'impande zombi. Ibi rero byatumye Perezida Evaristo Ndayishimiye agaragaza yuko mu by'ukuri agomba guhangana n'inyeshyamba za 23, mu gihe 23 nayo mu ijambo risoza umwaka umukadire mukuru wa 23 ndetse akabanga na Chief Coordinator Colonel Nanga yihanije igisirikare cy'u Burundi agisaba yuko kidakomeza kwivanga mu bibazo by'abakongomani, mu gihe u Burundi bwakomeza uwo mujyo bushobora kuzishyura ikiguzi cy'intambara kitageze kibaho. Turaza kugenda tubabwira ibyari byo. Ariko nanone tukiri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, nanone turaza kugenda tureba amakuru avuga yuko muri presidence ya Perezida Neva naho ibintu bitameze neza, nyuma yuko bamwe bagaragaza yuko bashyigikiye ikiringo cya gatatu cya Perezida Evaristo Ndayishimiye, ariko nyamuneka abandi nabo bakagaragaza yuko mu by'ukuri batamushyigikiye kandi ngo Neva ibintu bishobora kuzamubana bibi cyane. Opposition mu gihugu cy'u Burundi naho biravuga yuko bitameze neza, aho bivuga yuko imbonerakure mu ntara ya Makamba ndetse no mu bice bitandukanye by'amabayi zikomeje kugenda zirara mu mihana y'abaturage zibasaka, bivuga yuko mu by'ukuri hari ubugambanyi ngo bwa buri kugenda bukorwa by'umwihariko bw'abaturage batavuga rumwe n'ubutegetsi, nyuma yo kugaragaza yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye batazigera bamushyigikira ku kuyobora iki gihugu cya Repubulika y'u Burundi, inyuma yuko akomeje kugenda agaragaza intege nkeya. Anandi makuru agiye atandukanye turaza gukubitira ku bijyanye n'ubuzima bw'umushikiranganje
umushikiranganji cyangwa se bwahoze ari umushikiranganji mu by'ukuri uyu nguyu akaba yari minisitiri w'intebe w'igihugu cy'u Burundi ni Alain Guillaume Bunyoni, bivuga yuko ubuzima bwe buri mu kaga ndetse benshi badatinya kugaragaza yuko ngo yaba yamaze kugenda atorokeshwa. Ariko nanone andi makuru akavuga yuko nyuma yo koherezwa mu bitaro bikuru bya Kira Hospital, ibitaro byigenga bisanzwe biri hariya i Bujumbura, amakuru ye agaragaza yuko ashobora kuba yararemberanye cyane. Ariko nanone bikavuga yuko bamwe mu bayobozi bakuru bo muri CNDD-FDD by'umwihariko batumva doctrine za Perezida Evaristo Ndayishimiye baba bakoze igikorwa cy'ubutwari cyo kuba bamutorokesha nyuma yuko yagirijwe ibibazo byinshi ndetse n'ibirogo byinshi, by'umwihariko bikozwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Uwo bita Ndikuriyo rero ibintu bye nawe bikomeje kuzamba, yamaze kugenda agaragaza yuko ku itariki 25 z'uku kwezi kwa Nzero umwaka wa 2026 agomba kuhita afasha hasi inshingano zo kuyobora CNDD-FDD, nawe agatangira inzira nshya ya politike, ibyateye ubwoba abaturage benshi b'igihugu cy'u Burundi. Ndetse ku ruhande rwa Perezida Evaristo Ndayishimiyeho ibintu bishobora kuba bigiye kumukomerana. Uyu mugabo asanzwe afite popularite mu baturage b'abarundi, ndetse bivugwa yuko mu gihe yaba agiye guhatana na Perezida Evaristo Ndayishimiye nta kabuza agomba kuzahabwa umwanya n'abaturage b'igihugu cy'u Burundi, kuko bamufata nk'umugabo ukoresha ubwenge mu byo akora. Ibi rero mu by'ukuri bikagaragaza yuko uyu mugabo isaha n'isaha mushobora kuza kumva biraturitse hagati ye na Perezida Evaristo Ndayishimiye. Benshi bagaragaza yuko muri iyi minsi bari guferana cyangwa se bari kugenda bagaragaza ikintu cy'uburyarya. Ariko nyamuneka ngira ngo twababwiye impfunyapfunya twibagirwa kubabwira yuko na subscribe zanyu, like zanyu, share zanyu zikenewe kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kugenda bigera henshi kandi bikomeze kugenda byumvikana kuri imbonera kure yacu imwe rudende. Andi makuru kandi tugomba kuza tubabwira, turaza kugenda tubwira uburyo igihugu cya Katari cyamaze gusubiza igihugu cy'u Burundi nyuma yuko mu by'ukuri Edouard Bizimana, uyu ni minisitiri ujejwe ububanyi n'amahanga w'iki gihugu cy'u Burundi, yamaze kugenda mu by'ukuri yandika tweet ikomeye cyane ataginga igihugu cya Katari, by'umwihariko kuri tweet yaragize cyangwa se ataginga igihugu cya Katari, agaragaza yuko ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikwiye kuba zatabara nyuma yuko ngo Katari irimo irifashisha amafaranga igafatanya n'igihugu cy'u Rwanda ku gusenya akarere. Ibi rero mu by'ukuri biravuga yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye nk'umudiplomate mukuru nyuma yo kubibona yahise asaba uwo mushikiranganji gusiba iyo tweet kugira ngo mu by'ukuri bidateza isaga cyangwa se menase ku bihugu byombi, igihugu cya Katari ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Biravuga yuko rero Perezida Evaristo Ndayishimiye yifashishije hegemoni afite asibisha iyi tweet, ndetse anasaba imbabazi igihugu cya Katari yuko byabaye mu by'ukuri bitateguwe. Ariko nanone Katari yamaze kugenda isubiza igihugu cy'u Burundi yuko mu by'ukuri yamaze kugenda itanga imbabazi cyangwa se ikigongwe, nk'uko abavandimwe b'abashinga nahe bakomeza kugenda babigaragaza. Ibi rero bikagaragaza yuko mu by'ukuri ibibazo biri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ari ibibazo abenshi mu gihe batari buze kugira icyo bakora bishobora kuza kubyara akaga gakomeye cyane, by'umwihariko bikabyarira akaga gakomeye ubutegetsi bwa Perezida Evaristo Ndayishimiye bukomeje kugenda buhura n'ibihe bidasanzwe nyuma yuko ibibazo by'ubukene, ibibazo by'ubuvuzi, ibibazo by'ibitoro ndetse n'ibindi bibazo byose bitandukanye byuganyije ubutegetsi bw'abadede bitangiye kugenda bigaragaza yuko mu by'ukuri na bamwe mu bayobozi bakomeye cyane b'iki gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda basubiranamo nyuma yuko Alain Ndikumana akomeze kugenda ashinza bamwe mu bayobozi bakuru atashatse kuvuga amazina bo muri CNDD-FDD bashaka kuba ubuzima bwe babuhonyora cyangwa se babutwara kubera ibikorwa bye byo kuba atari kubemerera gutwara igiturire ndetse no guhabwa za ruswa. Biravuga yuko rero nanone bishobora kuza gukomerana umugabo bita Reverien Ndikuriyo kuba ubuzima bwe bushobora kuza kujya mu kaga, kuko yamaze kwidakarara ndetse no kugaragaza yuko asuzuguye ubutegetsi bwa Perezida Evaristo Ndayishimiye. Prime Niyongabo nawe ibintu bikomeje kugenda biba ibindi. Uyu mugabo mu by'ukuri Perezida Evaristo Ndayishimiye muri iyi minsi ngarimo arakina politike yo guferana cyangwa se politike yo kugerageza kurenzaho, aho uyu mugabo ngo ni Prime Niyongabo akomeje kugenda agaragara mu madosiye menshi agiye atandukanye no kuvuguruza bimwe mu bikorwa bya Perezida Evaristo Ndayishimiye. Ariko nanone ubu ngubu biravugwa yuko uyu mugabo yamaze kuva ku izima ingabo yamaze kugenda azohereza mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma ya gasopo ikomeye cyane yakomeje kugenda ahabwa, ndetse General Sultan Makenga muhamagara mubwira ati nyamuneka muvandimwe gerageza umenye uko managing igisirikare cyawe, bitabaye ibyo